Evo ga. Vidio kako se jajke obrnu. Prvo kreće. Koliko imaš godina? 8. Ti? Je 12. Ti si mnogo stariji od njega, znači on će imati prvu rundu mora da ga pustiš. I pravila su koji uvek. Dobro. Ko prvi dotakne pod, gubi. Treća runda, pobednik ja proglašavam, dobija kolač. To je igra. Ništa. Uno. Spreman. Spreman? Spreman? Spreman. Ok. 1, 3, 2, 1, 0. Bod kreće. Ok. Ok, diži ga. Samo da pipne pod, on je gotov. To je to. Gotov je na poci. Prva runda. A vidi kako se pravi, za. Ajde, usi, brate. Ustani. Jaj tu. Ne, beži. Sos. Ajde, jaj tu. To je to. Spreman? Da. A ja kako Spreman? da stavim? Ajde. Ona ti smesi. Miro. Ajde. Sve. Snima. Ajde, kreći druga runda. Spreman? Dome! Spreman? Foj! Stani kako fajst, ajde. Nema davljenja, nema ni bacanja. Dotikla pod. Druga runda Omer Veljuli. I sad će Kemal imati oružje, a on neće. Zato što on je stariji. Kreće. 1, 2, spreman? 3, spreman? Znači, nož. To je samo bilo efekat, ne brinite. To je to pobjeda Omer Veljuli. Pobedio si, Omere. Omer, pobedio si više. To je to. Pobjeda. Koristite. Ju, sad se sviđa. Ani, a sada ja proglašavam pobednika. Sada proglašava pobednika. Da mi mogu... Da, nemoj tu. pa.